o le mele kupu o le alaku o le ona fia poko o le laku o kanga ka manga o ia ka mai ai aru aku e kule e langa interview longa fia poko le ala o saurua anu ave le kula fongo a au koe fa o pole melia mo le ika valea mo le ika fa valea ia ke a wala e ku maua ro kar kongunga o le waste of time le ko inga case a o ke le loi fa masingo le foi la avi foi fa yo la ma fa fonga o le ape o le ka ano le paso foi li a o le simple ia kasi al visiti o ai kou e lau fali inga o ai kou e fa masingo inga lo wanga va ape ero ke interview o oe por kanga ka fa karanga o a sa uro kari o kanga ka fa karanga o ia puronu ia fa mar povi o marka ko case ma ana nga la refused vai foi la o nga o mai la laura la iki laura lango ko o le laura va le o le peno le nga la ko fa ia fa karanga o feangi mea e ke aro ke whainga ruenga a ele po reject mai oe ke le ma wase mea yes ma whainga e sauna la lau whaingi a olo warwe a veri whamasingonga e ke wo ma e whare pui pui o koe whaaringa o rofia puku i le tūlanga lea o wawai atua i le case lea na tu le case foi lea a le HRPP le lau te avea ia le whainga malo po le fast e tu sai o le tofia ina pa le toi fesuia ina o tūlanga o taitai fono whawai ia o na ua auki mai ia tūlanga o le release anisio o newspaper tono lo tato patunu ai o le vaenga lea o ke kau whai atua isi no vai vainga o le ka te whaita watu a Samoa Klopo le fua ia ila o ia whaita watu e tu sai o le reporting au mai te tonu o le whare whamasino. E atangia mai e fōlinga mai o lae e la lango le tūlango o le whamasino ngā ma le whamasino e iai there's a case to answer rather than kongi whafoi ko inga mea nonsense. Ia, so whina ngaro li atu. Ya, masalo la el melenga alenga faunga i King's Council po KC le case le why o I think o KC Harrison ngai ku mo le chapipi ya KC Keith le ku mo le malo a ko malango le la funge le al ka ko lo yesili ai ole finga wai ya Harrison le ku mo le chapipi o lai finga o fole le e longo mako fole le o ngai mea umalava o whaporokiki. Ai wa le whaia le anga baa o kanka kaunga o mia le kofi lea. Ia vese la me fola le whapeo le wa la kumale. Pei fōringa mai o le kaunga ngāpe a jali mai kua le ko oi walava le kakanga o so iai a siaka. O ngā le whapeo folang kala fōle le. Wa le whaalea ngā inga le iai la ko sa whaia la ko kusi ai le interviewinga e whaula whaalonga mele wa pe fōringa mai le whaakau le mele i le ko whaafu ila lea lenga le i e li apalai a le fōi mana kala whape o fōi la kanga kau apalai a interview le fōi kongi whafu pe o ngā le kau a ngā i ai le ia le whangange le loia le ale whange ia le chapipi o le sivaenga ngai ka ua mai whapea fo lele wai e kaunga e ka ua e rupu ka ua o ngai e kaunga e se kali ale malo i meia wa whanginga wa langa mai ele e whanginga ke sila whapea fo lele ele i aise se mea wa approve rongo winga wa umanga approve se guideline o se awala fo lele e whaanga solo ia, whakaronganga ia, e lako mangaku la e sori kula fongo le mea nga. Ai o le mea sili o nga, e lua e si mea whapea fōlele, o le si mea fōlele o le susu ia i o le, o la asanga po kulanga o le apalai. I kai mi umalawa e le ingi mafuanga kakau. Ai whaai ulola langa whingau le ke waku le marosi mai. Whapea fōlele o kau wa lenga finga ule i vaenga fole le sumare lima o whaavai le article 15 o whaavai le whapea mai e whange awange i discriminate pe whapea awange i whaau pe vai maulalo ia se whiwhiringa po se mai kau o sesi
isi ka pe ngale langa wanga le ai funga nge mali e kia ule le mele kau langa mai u kau sawa men mele admin order pe folding ba ngale ka wanga ile ia funga nge ka ko fam singa sili ole finga wa akith le kumol malo ole filinga e le seme o so kula fongo ima le me kakau e kakau onga mo fa le o poro ke kumalo o funga nge o lako apalai kaka fo ia wa filifilia e samo ki ngoa lava e lau ke lango inga ele se me ke ai inga ia fa ka inga ia singi fa mo inga objectives al funga ngel fa inga malo mai o la ko ia wa funga wa committed ia longo inga ka o la ko ia wa mo kwa mo ku lava inga ia fa kingo ia pro ke le kumalo ala vaila ile fisili wa ka wa fisili lu wa va ko fisili le funga fam singo sili fa pe fo le fa fe onga wa ele le va nga ka we ya funga Harrison fa pe o le simbea o me umala wa ngeng fa kingo ila so se fulongo o Desema ka sanga ni kenge sa fa kingo fa va umba nge me umba o fisili la funga le ka kienge le karia e manga ole le loia si e ka ko fam singo sidi e a bako se fa mangi ngo meia nga faile le interview faile le review o lipoki fungai le lingo lipoki o komiki nga lo ingam ka opu o pepper ka pengeka mar fa ungar ka pengeka pe fa fenga kupul mele la so kasi ila so kasi le la fa kali le kali le alba menga ai o le ki le nga se sidi ai le loia le kako fam singo sili i le kako ku le ku malo e kakau onga fa mangi aku ele ai se fa ai ku au le ku malo mai o lako fai nga fai i lunga o policy sa le malo malanga va o ka kofia o melanga dua le fa ka ninge ri kalia ai o ke lo inga le mere ka langa mai e fonge Darryl Clark na le fam singo le ngi ape foi le e fia ba ngi yer ki lo foi le lo pole kofinga le se kofinga fa por kiki pos kofinga fa anga ba kofinga fa por kiki pos kofinga fa anga ba wa le fa wa o le fa wa ngele le fam singo ape yo sika uanga le la nga ile ke ba ko ofisiringa le manga o ye fa masingo e ba ko se kali mau ku lava alo yangi e kali la fisilia ma lo fa tai tele wai ola fai tau fo ile na te lo le tau tu fo i panga le fa fo ma wan tato tunu e to lo longa e o foi la le vai nga fa ule na so no mai i fisilia a Darryl le ato Darryl Clark po ni to finga fo ile le fa por kiki po ni to finga fa ale to mai yang va ya vai ya te fo u tele wala nga le ata to le to lo la ma ta to fa tali lo si te me o mai le ya o to finga nei le ato o to finga fo ia fa ale ma lo ya e tu sai o la to finga fa vai ya e pela mene o melu ti tau fatu ka ko kalangoan ai o te talanga na le o te tala i to lo nga ma te talanga o akimensi wa mai o lepe o la tele se va ai ma tu la fo ile mo ko fa pe we fa pe ka ikai le o se lo ko fa pe so ngole to inga ma ta ko fa pe te tau mo mele fa pe ta itole ale o le to inga o nga sam ai aka ko wola ile anga fa ka ko wo ia ile anga fa ma le fa por kiki pe o fisili le o le vinga la tatala o le o fia ko mo pa u ia ile fa inga o le to inga wala nga fa policies al malo e pule fo ile malo ai ata to wola i filinga fa pe nei o hai la fai pule anga va o fai pule le anga va
a wai ka nga kai ka kau nga va a wai fu i ka nga kai le kau nga va ai pe a ka ko fu ila ni por kiki o se fe mai ai na le nga va ai le ku fa por kiki wala nga u fesiri ngai le atu pe por kiki pe nga va a o ka nga kai fesiri ai e por kiki ko e fia nga va ma aku ole ala le ole ko kur kari la fia mga ai e ke au e mangai e mangai fam kalanga ale keisi le malo ko kiki lava fa pe mai o langa ba o ka e ave a kolongo loko e committed il project o langa ba nga ya ai mai la pa fa pela o le balanga le ka ke le o le ko lo sim ka o puia le manual sa ye le e fonga ngele fast penga yai ia me ia fa le ka o mangi fa pe o menga ka ko fai muri uma ya ai mai se foi la po se process o kaiminga fa kalngoai pe o menga le ka ki kilo e fam singo penga se process fulele e ka o nga ilor ka kai le yalwe ele yalwe fai langa interview wa nga le ka mo mai ai le o ku le ka finga wai le yale malo o le process o le whakalangoa o le apalai whakalangoa ma whailoa mai e ke committed le mele al mea langa ele i whai ko iwa alanga le whinga o vaenga whapea ngā langa le whai ko iwa langa o le sewa ngoa interview wai ala langa ia ku ia la le si vaenga lenga interview ai li kalianga iwa o mea whapea interview o e loko ngā langa anuenga ele whapea interview o ngā moki ngai le wai moa ngā anuenga kele ka interview ele moa ngā anuenga le la ver ko lima e ka uye le sime ma farnga me ai or vanga ia le fa lo mai nga protest nga ila ko kusinga nga ke ai le yo ia ko fara nga le fa ka me nga ia ka ula ia ko i vai le anga va i la mai ka wa ko kusa mai finga wa kif o ke msalo e ka nga ma ro si le oso kif ngei le so e langa le maka upule me lava le anga ba ya anga ba se le fa kalngoi ya mi lo ka kalngo ka o ye fa ma fa se tanga lo ko fa popo ko se swangi e moni le manatua le sunga le ato e anga i va ngai o pikia me for the article ya tato mantua fo I the people elected the government, not the opposition, to implement the policies. A whapea o le I leki ia ka ngaka vongale e o whaakingo ia plokeki ia, but mo koe mangingo a le trusting. Then, you know, what does the government do then? O le si part o le whingaunga le lo ia me le siku, o lo whapea mai, e lei ma se opposition o ko kongu o kai whongo. But I believe this is incorrect because I always thought there was 3 or 4. Am I right, Asiata? Yes, o tu ia. Yeah. O Graham Tietia. O Tayo Liseu. Ia, makuala nga lewa e nga kofi Tayo Liseu langa include mai o la HRPP. Ia le fiongo vea Tayo Liseu. Ia, ma kamalea le moka o i foi. Len kai. Yeah, Victor. Victor le na tai. Yeah. So, you know, not all like o le whingaunga le whape me kong article, me le lo ia o le siku, that not all HRPP members were excluded. Included. A le whingau kule lo ia le malo, that they were. And the Prime Minister publicly stated that 2 HRPP MPs who applied and met the requirements were appointed as DDC chairpersons, which the government points to as evidence that the process was not an outright ban on opposition members. E pe le mela finga me ia le tu le HRPP. O le si foi mea le atoma se ato le tulanga le sa fina fo le malo that people who publicly oppose the district development program should not be expected to lead its implementation. Asiata, I think we've covered this in previous Totayae programs. Yes. That we did have little problems, not little. We did have problems I Polokekio I Kumaro. Kalukalo le leanga implementation o I ku angai. So,
mana ia whaatai ruwhina ngalo mone mi whaamaoni. A ka kongoe kuri le mele kau vange mai e li ataua Daryl Clark. Whai mai pe whaaporokiki, pe whaanga waa. Ole upomongia. A whai nei e o pe whaaporokiki ko whinga rea. Then election need fuai, election need e kau whaiengi whakarangoaka. E oko meki a onga olai whaaporokiki. Ai onga ole ko finga lea le o ile swinga ile no pare mele fainga malo ma o sisi la ku parmia male ko miki ma fainga malo o va henga le nga piusinga ma le ius ka kai ma ke e ma fa ka fai ma le ara uma upu ko ke ve ai ole to telo ila to le ita pipi le nga fu nga la ko ke winga la ko fainga fa vai ole a fai lo le process o le fa ka ngo oi now ole mela le ka ke ai de kai mingi ole anga va o le fisili lai ka kau wainga fisili ngia e whaamasingi. O ai kongu ai lau whali inga loa nga waa. O oe lea e ke aruaku e ke whaakarangoa, po o re kangakai e whaiar whai unga o re kangakai whaakarangoa nga oi. Lea ngā o le mea rewa kupu. O lea ua alaku ni mongi, alaku kuila epa, e laku e whaakarangoa, e laku already make his decision. Ua nga waa. O le mea la le uke fisili ai whaamasingi. O inga ka kau la yer ko fa masingo o ai ko ngur kanga ka e nga ki faiar fa ai unga o menge yo fa karanga nga o nga va tulo awa pe kusa pe ki fai mai e nga va pa i mala fai ai a uma e fa karanga nga le peno e ave ia sala o la wa meet le requirement pe kau ke ko mu mui ai kua e le ai ma se si waru challenging ngai mea fa pe ngai e vai de history o so waru e ke apalai sa unga ruepa kosa pe ke aru ke aparai sa unga nga a e roa o oe makuase lau pasenge ole ala po ai a sauri fai unga e maua ele ala kiki pe maua ele a ele songa vai le nga ruenga do you have a mind e ke aru challenge ke me mai ka ngoi underestimate le ma fo ka nga kai o leo mai lau ki fai fa kar nga me o inga e ka kaunga sila koko ai fa masimo kusa ole makua fia pupule fia popoko ole muri ia ole menga e ofo ilo loko ia ko inga fa ko fara inga ole fisilia daro ole kadi o faile anga va ere faia fa por kiki ngi fa ngor kofinga yes even though o kangaka ia e fili mai ai o kangaka nga run ole keywords nga run ni fa nga parka so obviously ole ia fi mai ko kongu they are politicians a ole singi marekaua e fai ilunga ole anga va ia meet le requirement ole mele kupu ole alaku ole ona fia poko ole laku kanga ka manga o ia ka mai aya waku e kule e nga interview longa fia poko e la o saudua an ave kula fongo a o ko fa o pole melia mo hika valea mo hika fa valea ia ke wala e ku mawa ro kar konga ole waste of time le ko inga case a o ke le loi fa masingo le foi la vi foi fa yo na ma fa fonga ole a pe ole ka ano ile paso foi li a ole simple dia kasi a visiti o ai ko e lau fali inga o ai ko e fa masingo inga lo ba va a ero ke interview o oi por kanga ka fa karma o a sa ro ka di or kanga ka fa karma o ya pulo ya fa mer povi o marka ko case ma ana nga lai refused vai fela o nga mai la laura la iki laura lango ko ole laura va le ole peno le nga la ko fa fa karmo o feangi mea e ke anu ki fa ngaruenga a ele ko reject mai o ke le ma wase mea yes ma fa nga sa la lau fo ngi a lo wa a ver fa masingo e ke mo mai e fa pui ko fa ri ngoro fi ola nga te ki le iro ka pule le to ma nei Okay, lope ko was or famsingo ngai am saro kaunga o ko suflele mo foi sei unga. Ole foi ba nga foi le ka wele le mai ka wako. Pe folinga mai o langa ba o le o fai puli. E ku sa pe ke lo foi se mea e fai puli o nga ba kasinga mea le ka mai ka wako le. Ile finga unga le ye ngai le fongo wako ka foi e le kingu langa interview le foi ngai nga ma fa forsa o le kingu ile ka puli o pe folinga mai a fai pule lo wa lava nga ke anga ba ai e le fula ke ba kule ka alo mama mai le lo ia le a le cha pipi ia ai o ke longa
e manga yang sim ka ya wala ngal foi me lele yo nge Yeah. e de yo nge sa ngolo ia e fa e abela ko mau vo lele ile mea e ala i onga le ko fier ko fa le wala la su nge ko fa nge pe po la ko nga a wala nga la ko fa nge pro ke ki kai mi ka sanga ko ya me sia le pa ma i va ngale Sa ta male ata wa ia so a mga kumulmuli i le maka pulo fa pe nga fa so inga ngi kula. Yeah, I agree with Mama Asiata. It is a waste of time. You know, why I have my own personal opinion. You know, Samoa doesn't need endless political battles in court. What Samoa needs are better roads, better awalanga lui, modi, o mea e akia e ia i kumalo, o mea ngā le mo mia i le keminge i the communities. A wha pere leire kiri e wanga le plokeki, e ka o le lei a kua kūranga lea. A wha pere angal kiri e wanga le plokeki, e ka o le inga le malo. So koe fo era le point e kua, why would the government want to give the project in the hands of people who do not see the value or see the worth of having such a project? Because mind you, o le pepele le fast. O se kemi mua fo i lewa whaakingo o se plokeki whaapea. A koko kua me fo i kūlanga i ngai New Zealand ma Australia, le koke ngofoi. E ese le whaipule. E ese vaenga vai le cancelled projects. They're not the same thing. E ke pe foi le saungoanga lufi sa whai kongo le palmenga a se ata male atawa. O le mixinga me e lua. O lo ko finga whaipule, ma le ko finga o le kaikai o le plokeki. Ia, o singa mga kuwaiwainga lo ngi ka whakova. Yes. Thank you, Anai. Yeah. O ko finga ngai whaafongo whaawai. Ma ko finga ngai, sorry, in other words, o ngā rue ngā malo. A ka ko koe whaingo fie inga lava. O ngā rue ngā ale malo. Who knows le atawa ma Anai? Who knows le lopeo o kuilesi paya inga le wailu mga ingi. Koe whaakula i mai le atua le whainga malo ma whaawau al fast. Ele no peo o ko so isa o go fai no CEOs ave ese o mo fai puli. Ai apalai no fa CEOs. You know, run lo fa penga fai ole. E pule ana ole winga le tau avatu. E pule lava. Le fainga malo. Ile makua fainga fai ile anga ole na koulia. Ole pepele ala koulia ka le upule ko fanga. Ole la tole a fainga. Awa a kura i mai lale HRPP decided e kongi i le moanga sau lea poro keki i le koe whaunga. O whea la whai e ingi kua inga whinga unga vale whai ngeri whamsingo. O whea la ni poro keki la ao mai e whaka. O whengi whongo whaakahe la ao mai e whaunga i le whinga u vale nga. O i lea nina whai atu. O le matua e mumusu fo i lele. Leanga o maa whaunga o siri aku le popoko ngai loka ngaka ia e. E tasi uma le atawa, and I say this with a lot of respect te le fionga le ripare mia. E kasi a le mafua anga anto ne mea. O le loto le anga o le au popoko ia. Ua fiu e whaingi whainga ki ngeia ai le pare mia o la auri le mari e koa o le kangaka whai whako anga. A ua whakula ia e le akua. It's all jealousy and refusal. E lau ke mumusu e o mai e whaalongo o la kukaringa. I le kangaka le whama ma le whai whako anga. Le ua reise le tua e whain pāre mia. Ai akea. O le mea sa o le kakauo, o le mea sa o e tau ono tau whaia. O le mea sa o la vai kauo o ko whaia. CJ ma o ko uma ia le ko ke, because it's all about academic. E whiu e ngangarka mai moa. E io, it's all about academic. O le mea kakauo o kou whaia. If you are so called ko ke whia whaia le mea sao. Wha vai. Simple as that. A whai kou kei roa i o kou mawhauwhaunga ua ka o mawalano inga sa moa o nga o si pāle mea wa kura i mai ngei e lengi o nga whailonga. By all means, do the right thing. Get yourself out of that chair. Yes, wha vai. Whamawai ke le fia si, e ke le fia serve, ko ke le fia ngā rungua man karaka lea o nga. Whamawai. O ese, o e la lafi se mea.
o era lafi e koe wha foku mai ai se kaimi ko ke koe o mai ai ma ko wha inonga ko ke koe wha ia fo. I as of now e o re wha or you know, it's all about academic, and I'm sorry to say that, Anai. I know for your academic, but ilia hanga for ko keli. Yoi, ele ka kaunga o inga whaakasia le o academics ma kia ua ia e ko kele fo le academics te lango inga le whenga mālongi ele whape fo i aveale le whailonga e kasi pe lua le kangaka ko kasi e ka wale inga fo ia ka mo whenga ma lango o kangaka le kuku whaakasi ma le palimia a whape fo ila ko whenga mālo I think ko le vai but those are not and let me correct my point. No, ele la vela ko langa they are not matter ele o finga vale la ko. So they are okay. But we're talking about the academic. Life afenga ka mea. Lango la academic le na la lango fa kasi marka ko malo matanga ta uma man parmia. Ele o kanga life afenga ka mea. Yes. Au kanga kayo ke karangoa ko ai. Ele afia fuale o academic le. Pa oliva ai mawalalu. Le mafuanga nga me umaia. Ale ko fa fonga ku ngala ho fa mai kofia wo ko te fo I'm overqualified ala le wing on namia sorry on ngai academic ia la lango fakas te okay but I'm pretty sure some more college for ile mai le o di ia ko wa onga nai tedi ka ko move ko le simaka upu ole si vai nga fo le ia sia ka se le fango ngo fo ba ia ku so dai ki ora ki al fasta le wo o le wo fa masingo lai kia nga mai ele fast mai mapanga se me fore fa pe se me nga ku fa kasima e la ko mua o ro la ele e fonge abre code ongo la ko me fa kele al mele ku sa la fa ele fast lai kia ai o su lai kia al fast o le singa me siringa karsia yo ese se finga nga fo yo lo ya kaya makala kaya o le kia al fast. Yes. I don't want more fast lako IKEA. Afoi le ngalo fa koi. Lela wa mai fa nga mai le upole. Ilando le act. Sulima. Or constitution. Fa mai wa discriminate le lako aya. Right. Ba ka ko ye. Fa mai wa ka u le nga inga male ka u nga inga lo lako wa ya ka ka. Ai se lako. Ya, orang ngana tu sa se lako me. Se lako pepe. Se lako poro keki. O le alo la tau no tope ana o la tau pale mai nei, ai ka ko woi wharika kukoro. E lau ke whaakanga inga le fast e o ako e makua puru le lako kola, ma le lako pelenga ma me whapenga. No way. Lei a tau manai. No way ho se i ka e alau wa i ka mai nga me. Ai peina ta whaiat. O tua o mau patatua o nei mea, o le ola va ai mawalano. Kasiar ngā. Humble yourself o le kualano e ave. A fai ua le manguia o kou ngā re ko ki fai mai kou ke aka mamai. A fai ua le maua so kou kai hao nei kaimi. O sa i koe oso fo ili fiku umare masinga. Ai mo le reiteng. O tau tonu a hie faso e sa hingan makau. Upu mongi hanga maru kou kingo. O kou ne uwhainga ka haimea. O kou ne uwhawhainga. Langa maa fua isia. Leanga ua keke leo kou unu o kou whapeko ki popoko uma. Ai ua whako ila roinga o kou. Matua whato ila roina lava o tou. Vai mingi skai kai mingi. Kuloa. Kei roanga o sunga mingi skawa o ngai whaironga dokta. O mingi ska o kupe maua whaironga o sue kusi. Ia mingi ska o kupe. A o isi uma mingi ska yo wa iai kai mingi. En o qualification uma mingi ska yo le nganga pa iyo le atua marfa mau. Iyo. E whainga ka kere langa kalia e ka ngaka langa ki ngā inga langa penkala. Whainga ka kere ngonga kalia inga. Le mingi ska wha masingonga o fesora i resi ki se whaidonga. E whainga ka kere nga kalia le mingi ska o kiuki. O ka ngaka ngā vepas. Maai. Whainga ka kere nga lako kalia inga le melea. Tisi e zungai wa o loa wha o ngā korosi pisi solo o lako poko wha ala academic. E kau mawhai e attack ai ma slow down nei. Ngia ia kau mawhai e whainga maro. O sea unga teik. E ka kong ka au. Ai ore o wha au pia.
Nga paulisi me fai le kau fia ia asiaka ma le kako pano foi le ke ba ko le o nga I ke le ia la famasingo ile kula fongo le constitution le nga quote mai se furu lima le article 15 e wala nga o fonge o fa vai le nga fai nga kusia ya o kitopa ongo se furu ai fa marusia ile ya ngwali longo lua ai o kula fongo le fa ngal ba nga kula fongo foi le kusar bai maula lo ka lis ka ngaka ka foi le ka mai ka le ka vai I la fai ka wa ai la ki la ko pe il fa ngi fo le ka fa nga mai ele ma fa ke le va ia fa msingo le ka pu le nga le ma ro si le nga ia va nga ia ka ilo ke wa si va nga ai la mai ka ile mele ele ma fa ke le va ia le fa msingo pe le ki fa msingo ile il ko nga ku la fo le a fi ai me ka nga fai me ka nga fai mo fa ku la nga le administration order ya o ke le ko plat ku la fo ka pa nga me a pe ke va ko nga le ka ma ro si ele il fa msingo o le si vai nga o te o foi o ia ke o le maria ia o fai ngor ke si o le si vai nga ri a to mana o le nga hui o malo le process fa sala launga a fa sala lau le avangoa o le ngara kala apalai mo ko o fa sala launga nga e ke apalai mai kusa ola awa mai do le fa la wi loa in order for you e kakau mai apalai fai mo ane na ta tu va vai tu la va mangi ngoia o le malia va nga le la tu va vai tu ile atu ma nai tu sa wa umanga makua I puru le kua ngai pa inga ngenge nga makua I so fai le kua ngai ya si fo fetara ya pari idi o te umaspa ko so inga halu ya ile attack ai amaka e pa inga ngi o sila haku le kua ngai ele sao ma se si ora ko ya muri ya o pa muri pola ko longa na mele le wo I le wa attack kai farfam simo kai le wo so yeri mea ma fuo no so itai le nga yeli tangata le o declare inga no ngo so lango le HRPP a o tangata mili tino le mfam sino o tangata suafa ia fia mena o mi mata afa wa ko si le sila le ya ka wa ma ngai playing or porkiki pala le vaenga o kuila e pa ia kai farfa masimo o fa ki nga kalinga I fa masimo ia mai pa inga ke ngi nga le oso wa kaya oso kaya o le tangata na lifa ia fa unga fa masimo nga il pa inga ke ngi nga lifa uma nga ia fia me pa wa me nga ko ila loi fia me nga ko ila loi nga ua ko fo ile aku e fai ile aku fa unga nga ka ko fo I pe fai fa masimo nga e sa wa le ruling at fa masimo nga ma loi fia me ai sa friends of me yes ma fu anga fu nga manguia I ka mo fa ngol fa ko ngal fa I ai sia ai ko ke lo sa wa ku le e lo ngia upu sa ku le pa ka mai ai nga fia me ma si makiva e le ngia ukala o kala ku le pa nga fa mata tua tanga loa ai fa kasi ma fia me miliki o fa kasi ma fia me nga pawa le mapusanga nga ia ile ku ia ko mo mai o fast or mangmalo I o ko fo ile ku nga ka ko waru fa msingonga e kasi ya solo vi mai fa msingonga le ala o sila fo ile le vai fo no solo mo ku fia me ki nga le si sa pa fa mai ma u te la lango ile HRPP de media wala var nga ka o I kai fa msingo o nga ni ku wa ka po pe ma ka ko va vai pe le anga ile ai lava ma se me o me o ke pisa ko ile I kupu uma masa uma le la fornga wala va nga punga mai fai mai o te la lango fo le nei va henga ia wala va sik no nga ma fai lo ka wai kai le mele le o so ye ku wai ia ai le kai ele yang me ke le suia o le afo ile tua patatua o le mele nei o la ofsiri mo o lua nai ma li atawa anu nei sau le ruling si makiva madero e ma no le HRPP o le ale me ono toi tupu la so mo silfia
i lau mai kau fōlinga mai o le e kau a head like kiki lava le loia le al malo. Ai a faru a alu wala se kulanga o iai. I le walanga le mga mi e si makiva ia e se wha maunginga o mea ngā bakwe e le loia le ai ke wa lape ai ngā le fast. Ma e ongo kaungu mele ke saunga mai ai. Ia, okay, longa e kaungu koe advertise umai mea e koe apalai. E wai le isi ke awala kufua o komeki a aru kai kaifong, e koe apalai uma. Le process ngai kaungu koe fai, o koe apalai uma lako. Ia, okay, longa la pe kalia e vaanga ngā koe apalai ma o koe interview e. E vaanga leia pe fōringa mai musu o interview. A le process ngā, a whaere o ngā ngei, e koe o mai koe paraim koe o interview. Ia, whaftaila wā, se ata ma le ataua. Ia, so ia vai ngā ne mata upu I le melewo o le tato talongoanga. I like to believe, I honestly like to believe that our judiciary is independent of any political party, group or individual. That the court's role is interpret and apply to the law impartially. And I trust they will do exactly that in this case. A whape foi e saule foi unga e lo se foi unga foi, you know, it's satisfying to the government or to HRPP, you know, with everyone has the constitutional right to seek justice through the courts. Apili me whapenga. A langa le kako whingaunga le whingau e kako langa le kukusa me le kako whingaunga iai. A whape saule whai unga le whamsingonga ia, I'm hoping to see peo le ale mafuanga. And o ke loa fo I le whakamala fo le eichi, I le whainga fo ngā kulanga. But I like to believe that the court is independent of any political party. In which is et tawa na continue le process le wa nei. Yeah. Alo fina ngalo le. Wala ngalea ba. A mana tua fo ili atu. E koe ave e pe a whape le skula. E mana tua mai li atu. A tato wo I le toi whau inga inga section se furuma le lima le toi titilo tia. O laile te tangi e whape mai ua lea mana ia a latoa ia te tau koe kiki a whape mai. E leo a manga ia lako I le process ale mahalo I le suenga o ngi kaika. Ai mana tua mai. O le whaasala launga le nga whaia koe apalai. O lai include I lato e leo excluding a lato. O le mea la le lau ke le fia it's the process e le fia o e apalai. Ai koe fo I mai lali a taua manai. O loa mana tua le whaalau I loa na whai I le wharitua maasanga. Na maneno ai lava le tala tau noa ngā tula e pana whai. A manu ia mai la tau. O le ana mea lau ke whai al prokeki. O loa man kuat kalang whai kule. A la tau manu ia mai. E lau ke a. E lau ke kongi ai whafo. A manguia mai le HRPP lau ke kongi ai whafo al prokeki. Kasi ia vaenga kaunga aveno ia I le argument lea. O ala ia pe whape ngei. Le lango le porokeki, ke el porokeki pa ingan ke ngei, whaale anga mea el porokeki, kufa kupe le kaung kufa el porokeki, ko e whai forfolanga a manguia mai, e kongi I whafol porokeki. Ala na mea wo I whai mea. Tore, tala ngā lea lengo te whai etu. O le tau anei tangata ua atama mai tele ai ua vale ale to tele. Ai mai sio whai ngā maro. O kova ai e o mai so ngā ka whai ngā o le ngau ia malafo. Winga leo nei whametalanga na e mali ato. Kusa ai ngā o le ka ngau ia tu la e pamatau ai mai tulo. Pei o le whawhanga ponga I vi ngā o le atu tulowa. Tulowa whafonga me sa mo. Le ngai ngā fuanga o whangoa ngoa. Because e matua ma whau warko inga lea. E tau te ai wā lea malawa. Tusa pei o le sa ue whaava lea mai tanga dai le ia o onga. Ma le whainga o hanga porki. Mga kua mai sa mua. O mga whaalau I roa ma fola a o kou whakula I le HRPP. E kongi whafor melea e le kaudia.
ala la le mele mo ko mo fai or ko fia ngau ko ai se awo ko fia kai kai ai le mea ko fa mai ko ke mai ro ko ni fa so le e matua e se le tu ai ngā pā le tai whio lai nei tu ai ngā tangata mo lan tu ma fau le atua mana Yoi, ia ka au le sia so bangai. Ia wai, e leise discrimination o e kongu walanga lea nga piki le si kōlim. yes yes A whaapea si atapa le atoa e le manguia le kamawhainga le whingaunga lea. Yeah, to me as well. Let it be. A whaapea, it doesn't successful. Yeah, kako makai kūle le hafo, li kumaloa ia mala koplo keki. A whaapea le manguia. Yeah, that falls on themselves. And no longer e kakaunga whonunga le government ngā kulanga. But o le whaafsiri kena, o le ame mawhai e Sami Leoka, tai ali i seu, whaapea fo i kulou le suafa le whaipule le mei moka. How come those guys are able to go with the guidelines that the government has already put out? A le ame whainga le ori ia. Anai, o le tali le ana tau panu mai le fionga e te yoli seu. O le tali saoa, mana tuana whaatonu la tō tui la epa, e awane o la tō sainia, awane o la tō whaia le melea. Mana tua le tali le na whaatonu la tō e arua, ai whamai ar karia kai yoli seu, le fionga te yoli seu. O inano wa o e le ai, la e se le mea le ngā le kango ia whai le mea, ai ngai sila le manguia o longa i kumano. Le anga o lai manga o ngai ia, go through the process, o ke fia kai, ai o ke fia ui le ora sao. O le si vaenga ua upana tua le melea, a manu rufa fonga na tunu. Samoa, o I le ua whaamaki la kila mai ai. O kuila epa ma li mongi ma la vaenga ia po la vei mfonko e lenka nga kai fia ui le process. Lono winga la ua whaamaoni ai I, o le ku ai ngā whainga fo ile ang kai le kungu. E kami whaamalama. Le ki oanga o le piki ar ke le fongi vili, approve, cancel 4 milionga o loan na iskangaka. Ale ua mai ka upai. Mai le tāu o le melo le whaamaa umi o ko inga. E whaalia umai anga mea nga ngofu whai. Samoa, le wakadi I. Le wakadi sao I. This is how he run the government for the last 25 years as a PM and for the last 40 years. This is how he run the government. E le following the process. E kami kua e oso I aliway, e oso I awara ngā rue, e le oso le awara sao. Ala le ua mai le fast ka mo fai fa so le awara sao ai kangi ai ko bumu ai ke ki ai sea ua ma sangi fa ala ku ua ma sangi le ola fa ala ku ua le ma sangi le awara sao ala ala fionga le tua I nengi o le ui mai le fai kokoa o le ngaoi ma le fa mea ia ora nga ora kari nga e ko yo mai ala to e tau mai e leni tangata fia e ui I le process. E la lea, o ke o fofo I ngi wha amasimo. Kasi ar kadi o le mea lea, o le ale process, o a whainga wha avai. Ngā uia, uma. Mai, ia te au fo. Wha uma doiso uma nan tūr vaenga lea. Tā ua ia fo I o le tā pāo le fina ngalo I la tōu ia sa o la tōu uia le process. Le anga I kakau ngā whisiringia fo I ia tulo e tatau na fasilingia tai o liseu la ufionga tai o liseu ka ua I o lo sao le vaenga le na tai ai mai se 40 gram lima tia e mai se foi o to uma ia e ta ua lo to wa fifio mai so soangi fa ka se la lango fenga malo lenga o le manguia popole le manguia o lo kumalo e ku popole me vale ia fa ia ko la wari yes yeah. And that concludes my 20 cents. Il tulanga lea. Whawhekaya sa mua o le waka o kingo mai I. E le fia ui I ar ko inga maranga whangau lea. E le fia ui le process. E manga ngā oia kua jump. Punga I runga. Vai laka kou le leanga o le mea. Nga pawale si mea manga ia fo le lau mako ke lopo penga yengi wha masingo
nga fongi nga declare le conflict of interest ai dia makanga famsingonga sa failo e famsingo sili e ai ngai I kaka ko lua e le kawa pol ko lua ia pe isi sikike ia foringa mai le isi sikike ai o kai mo mo le ka ko vai wo failo e se famsingo so kanga kai lo ke o fai isi famsingo mo ai o ke le mangu a ka ko fa so ai kusai mat famsingo lo fai sa mo o le fefinge o le fa wa fo le famsingo le ke lo po kai minge o se kai mio e o ia fiemele il fa solonga o fongi il fam singonga ia mako foi o fie mesa I ko ngor fon fa vai ai o anga sa wanga foi lenga fai fa la we kele I think o ngor social media me fa pengale sa fa yang sa wanga foi ke fon fa vai ia len ke ia o kuli fa fo se ia le la o fa ka se ku fie mele il kangile ale cha pipi ia ma fa mo le ponge fa foi se kalonga ilanga foi ka up interesting foi le malísimo foi le mali ko ai pero ku fa kasi e pare mia e lua sa esa pare mia mo ai ku le pa mo fie me wo ku fa kasi fa sang kau il pare mia le ia ngi ya asiak ngawa ko fa kasi mai ma lo fa dai io e morin fa mauni ma le tua o lea o te tango tō lau ma tu lava le sāwalinga. Ma mea na fola I tangata nei. O le winga nana lea leina te whai atula te tana. O le tau ea nei tangata ua matua whaale tonu lava I tātou tūlanga le mawhauwhau ma le whitala I o mea kuku. O fia mea le si tangata. Ngā ke e fo I le poro ke e le fia hui le process te lo e awan fasoa o le mele na lena o mai nei lo loto lena lena o ka ua kua tu ua o leo wa ka o mai ka ngaka ngai le aku e lengi ka ngaka fie faile le e ui le ala sao pe a fa pe ka ke ka fa sa mo inga le alu le process e leni tangata mana na o e ui le ala sao sila le winga le o fa ya ko le ya tua manai e o drug test po me fa pa ele e ke e ke e o mai mea e tau mawhai e ui ai ala o le ami o tonu. E ke e. Ai onga o ka ngaka e aka mamai. E po poko ke le kamai e manipulate. E po poko ke le whao ngā o la tau ma whau ia. E whe kami ai, ma whe liu ai. Kala e lea mei I, kala e lea mei o. Tusa ua matua I whao ngā nei ata mamai sa ka kauma whai malelelei. E whao ngā e toi whaati ngā ma whaasanga kaupat. Ia mea, o tara fia ia mo tātou pēna ta whai atu. E fiu e koe kau wasangi o lako porkiki rea. E rege me koe suia ia me. E o ta whai atu moni lau. O ta ngata e ta tauna tātou a vea ma whaakai. O le ui I ala tonu. Ma ui le awara sao. A lea sa moa, o le message le ngā ma le whaalilo le ngā le ua whaamao, le ua whaalia le via whiringei. E le fia kui le epa, e le fia me, e le fia uma malako vaenga, e ui I ala o le ami o kou. Ala sa oi mei e whinga o mei, e le manga oi. Ai o mai e whao ngā mai lo la tō popoto. E mana na o ngā o mai a, e ntaito no le melea. E ntaito no le melea. Wa i taito ia. Ai ava ai a kako e manga o kau ke ui umai le awala. Pe mamao, pe lakalaka, pe loloko, pe laukele, pe mawalunga e manga o kau ke ui umai le menanga. A o la tau. Wa leva o na tafili sau noa I tupe ala tunu. Mele maua le leva ngau o le puli. A le wasau e kau kua wa valea kau kua. A le wasau e kau kua wa valea. Wa le iloa faise apa fafango. Ma fua ise a ngaola mai loa. Ai mua. O le olanga ngā ola I kongor por kiki ngā ole ai mua. Ala le ua maua lewa ngoe sa whai apa whango ai mua riskanga. Ala le ua musu. Ki ngā. Wale mwhai. Ia ai tātou tā lia lupe o maunu po o lupe o pupula. Au wā le wha au wina. E na o le atua lo tātou to manga. Le atua maanai. O te toi fia wha manatu wā le tātou lai. Le atau o te toi fia wha manatua
le taimi na ta lui nai ma ta tu wa lalo ai au sa ungi le fa ia le fa unga ale fionga ya kalasa o te mana o ai to e vatule to fa mana tu me le anga ore upu mungi nga le ai so ka ko kari ko winga ri system ai nga kasia ka nga ko fa ko inga oi nga ole tua nga ole tua nga ka ko ka u ma o tatou fa moe ia ale nga ifo me alo nga o le fa unga mua le fa kolu o fa lima nga kolo se fa karis fa unusual ma fu isia wale fia faya kala sale fa unga fa kingo nga ya ka penga ia o nga uma kwale sa o loko ai fa nga le nga pa ia le tu sa ware kali mang malo ale nga pa ia le tu o la fu nga ka kano ke isia la nga la ngo kana ngoa kwa o kire popole o kire fefe o kire ko popole ia ya la ko pe fe ka mai pole ala a fai lau ke ngau ke le o mai ava kwa u fa kai ile ku o fa ku inga fa nga malo o wa fi o ngos e de kai ya pasia ela au se ku la fo e ava ku ingi ka ka o le ka ka karasa o fa ma o ngele tu e fi wa ya o ongo e uma ya maro la ko soifua ma o ku ya me fa pe ku ya maka ape ku ilava e fiu e fe onofi e le ai ni tu la fono e pasi e ina e avatu fatanga tau ai vuang kaka e kau kakala ile Milton ya wa uma mo iso uma ngaku ile maka upo e kako karikat mana nga ona ta ria pe ni fa unga mai ya ile fa fa sino awale tu pata tu ole mata uporo ta tu pisaine